dingaka tsa teng le bonne sa teng di ke re bo direila botlhe ga se batho ba reng ga ba dira tiro bo ka re ba latlhela ke batho ba reng ga ba dira tiro ba itse gore ba beile matshelo a rona go pele nna ke bidwa o Mr Koti ke tswa mo kgotleng ya Kgosing ko Tokweng ke sala ke tshwere ka bolwetse wa sukiri ka 2003 mme ka nako a teng tota ne ke sa itse gore bolwetse wa sukiri ke eng le gore ditlamorago motho o kgona go bo bona yang ke itlhetse le gore mo block 6 go na le dithuto tse di direlwang batho ba sukiri ke itlhetse le gore ka mo ba dirang ka teng o ka re go na le pharologanonyana go na le ko di-private ko ne ke ntse ke tsamaya teng mme pharologanyo ya teng hela ne le ka tsamaiso hela e ne le teng go na thuto tsa ntlha tse e leng gore ka di tsenelela ke tse di rutang gore tota bolwetse ba sukiri ke eng bo dirwa ke eng go na le tse dingwe tse e leng gore wa di tsenelela tse anong go tong o bona ba dijo e leng dietitian gore ga o le motho o tshelang ka bolwetse ba sukiri o tshwanetse gore o je eng o se ka wa ja eng go na le dithuto tsa maoto tse e leng gore ba tla be ba go ruta gore maoto a tlhokomelwa yang ba go ruta gore sukiri e ama pelo jang mme ga e sala ke tsene mo block 6 se ke se itemogetseng ke gore sukiri ya me ka gore nako e ne ke diagnosiwa ke tshwarwa ka sukiri ne le 28 mo e leng gore ke gore ne ke sa itlhaloganye mme ka boeteledipele ba tleliniki ya block 6 bo sa boneng tsapa go re ruta mme e na hela e le ko tlase ke a ba leboga batho ba tleliniki ya block 6 dingaka tsa teng le bonne sa teng di ke re bo direila botlhe ga se batho ba reng ga ba dira tiro bo ka re ba latlhela ke batho ba reng ga ba dira tiro ba itse gore ba beile matshelo a rona go pele ra gore ke a ba leboga